Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Inkuru y'akababaro yagiye icicikana mu binyamakuru bitandukanye ni y'urupfu rwa Jovenel Moise wari perezida wa Haiti. Mukomeze mudushyigikiremo kandi like na subscribe. Imana ibahe umugisha. We begin with a breaking story at this hour. According to Haiti's Prime Minister's office, the country's president, Jovenel Moise, was assassinated overnight while in his residence. Mu rukerera rwo kuri wa gatatu tariki ya 7 Nyakanga 2021 nibwo abantu bataramenyekana bagabye igitero ku rugo rwa Perezida Jovenel Moise wari perezida wa Haiti akaba yisasiga ubuzima. Jovenel Moise wari ufite imyaka 53 y'amavuko bivugwa ko yishwe arashwe akaba yarategetse igihugu cya Haiti kuva mu mwaka wa 2017 aho yarasimbuyeho bita Michel Martelly wari umaze gukurwa ku butegetsi. Mu bice bitandukanye by'icyo gihugu kibarizwa ku mugabane wa Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa Jovenel Moise hakunzwe kumvikana ibibazo bishingiye kuri politike byakunze gutuma batavuga rumwe na Jovenel bigaragambiriza mu murwa mukuru Port-au-Prince n'ibindi bice by'icyo gihugu kibarizwa mu bikennye bamagana ubutegetsi bwe banamusaba kwegura kubera ibyaha bakunze kumushinja birimo ibirebana na ruswa no kugundira ubutegetsi. Perezida w'intebe w'icyo gihugu Claude Joseph yashyize hanze itangazo ahumuriza abaturage avuga ko polisi n'igisirikare by'iki gihugu birimo gufatanya gucunga umutekano kandi nta kiri buze guhungabanya imikorere ya leta y'icyo gihugu. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.